Celebobo Studio. Celebobo TV. Celebobo TV. Adoye kugira ngo uze kuri Celebobo TV ni ibintu bya mbere mba ngomba kubanza kugushimira. Ibyo nabyo ndabigushimiye musa. Ok, merci. Et moi aussi. Ok. Nanjye ndagushimiye. Ok. Ariko igifaransa cyurakize. Je sais. Ngaho gira agafaransa ngo haye mikoro. Reka imbere y'abanyarwanda ngiye kuva nk'imbere kuri mikoro. Mereze Muzekeve abaganiriza iminota ibiri ukoresha igifaransa gusa nta kinyarwanda ukoresha ngiye mikoro. Ujye mbwira ngo uzi igifaransa nibigende. Ubwo se bibaye nkaho ari ikizamini. Cameraman kurura zoom neza umusaza. Bibaye nkaho ari ikizamini. Oya wowe bikore umure nk'ikiganiro uganiriza uvuga kuri Celebobo ubasobanurira. None ukoresha igifaransa. Kumve n'ababazungu noneho b'abafaransa ko bazabyumva neza. Mes chers amis, bonjour. Je vous remercie. Vous, amis de Celebobo TV. Aujourd'hui, je suis avant de vous pour parler avec le journaliste Celebobo que vous aimez. Mes amis, mes chers amis, je vous aime. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Ok, merci à vous. Yes. Twagarutse rero. Mwabyumvise yuko umusaza rero nago aba yoroshye ku gifaransa. Umusa, ewan, congratulations cause. Babango congratulations. Iyo wongeye wiriya sani bwo bibaye byiza cyane. Merci beaucoup. Ok, merci à vous. Ok, twakomeje rero. Murumva yuko umusaza azi byinshi kandi umusaza yaranize aranasobanutse. Umusa urasobanutse? Nyine uko gusobanuka. Wari wabona isaha? Yego. Ikora rota igira inshinge eshatu. Yego. Hari urubara amasegonda, iminota n'amasaha. Uko ruriya rushinge rubara amasegonda rukitura muri 12 ruvuye muri rimwe, niko umuntu agenda avunguka. Umunota burya iyo urangiye uba uvungutse. Rero bivuze ko iyo wagize BD cyangwa wagize isabukuru uba wavungutse, uba washize. Umva nawe. Hari abantu bishimira ngo webana. Ngo nubunane rwose ngo ndafeta kuko nuruje imyaka 60. Jewe rero ntabwo biriya nabinywera icupa. Ubona hano umwana muto uriyunguza ngo gukore nk'akantu k'akabidi avuga ati umujeni Keve Babaraho ngiye kugufetera. Ka fete nyine we gutyo nyine akabidi ukona. Uretse kuntumira. Yeza abakobwa baragukunda. Abakobwa. Udatuma wa mukecuru dutora. Nta ndushumitse. Waba urushumitse ashako. Ari ndwokeje. Reka niceceke. Ahubwo nkundwa n'abasore nkawe. Nkundwa n'abagabo. Abaje mu bupeti reka abaje mu bupeti. Oya abo bayipeti ubwo sukundwa n'abasore. Iyo bagura ico. Ibyo byo gupenda byo rwose ubyihoreze. Oya umusaza ni igicakura cyata. Iyo bagura ico. Abati gunda abasore bagura icupa ubwo bivuze ko abarokore udakorana nabo. Abarokore? Abarokore bari imbere kuko amasengesho y'abatanga umusaruro. Ariko abagura icupa mva nawe. Mbwira abagura icupa urahembuka. Ikibazo cya ujya kumbwira ibintu bijya kugeraho biri fresh ugahita wanjejisha.
rega bamamagara bashaka bari benshi iyo ntayikunda simba mpagaze aha ubwo yabaretse kuko ababa bashaka bari benshi ariko nanone tugiye gusoza ariko mu gusoza ndi kuvuga ni Cele Bobo TV urayizi n'abayizi ni benshi sibyo d'accord yego d'accord nanjye mvuge ni jamais d'accord erega kubera ko tuziranye Faransa naje kuki ariko Ubwongereza rwo rugeze mu gahanga simbizi burabo njya nyibwira bazabisobanurira okay mu gusoza gira ikintu usorezaho ubwira abanyarwanda icyo nababwira bazakurikira iki kiganiro n'abakunda iyi Cele Bobo rwose nanabivuze no mu Gifaransa ndabashimira kandi bakomeze biyongere kuko Cele Bobo bigenda izana udushyashya innovation rwose abambashimiye n'ubwitange bwanyu urukundo rwanyu rwatumye muhitamo Cele Bobo TV murakoze cyane vuga ngo Cele Bobo TV Cele Bobo TV ewana umusaza murabyumva ko naye ababikoze cyane murakoze cyane nanjye ndabakunda abatarakora subscribe mukore subscribe mukore share mukore comment kandi mukagukwana like ndabakunda cyane kandi Imana ibamere umugisha